Dadava ya mapolat na makachina na suliva tuswa kajaman-jaman. Saka tuswa kajaman-jaman na urita supui na kaino atsamas imazay toa tau chikara ni matai imazay toa tiro sulatan imazay toa ita karam patu tapuru kato dusa karam. 马太福音3章1到12节。拜多兹瓦的约翰，阿罗巴基绕绕绕，忙着伊查莱拉伊巴萨犹大亚，temau chika toa patara cemas, au kiumadu tuanu pasari sariu, paramu wanga uri sipalavakan noa cemas i tari vavau aya. Di Yohan mavana zoa sini aivu noa ro pakalakalang toa varung na cemas ati isaya amaya tuso izwa cau-cau ati mau cau-cau i cemer-cemer ivu padiru toa uri jalung noa cemas sano asakiya semevet sa uri pakhazuanan ni madu aya kai aichu ati Yohan na kemava toa kina senseng semangkava uval noa rakuda saka na pena rede-rede toa alis kakanen ni maju kalivungu katua alu tainang maka cemer-cemer au pai vai ka semate Yohan se Yerusalem sa pasa Yudaya katua zua i demedemdan toa pana i Yuridan marka cau-cau mapolat pai sa kipas marau kimaju toa pinasarivan nya maju sa kipakirau-rau te Yohan i pana i Yuridan patsung ti Yohan toa zoa barisaya cau-cau katua zoa satukaya cau-cau turuvu mantince za uri kipakirau-rau daya maju sa aivui maya tutsu timona maro sipatsa-patsaya atuvi aichu uri paramuanga sipapa penepentan noa cemas hari makayamena kivavirat toa nya pasari sario ayayamu pai anu sikudam wangalu toa uri sika kelangan toa na kiumal langamun pai ini kamen makuda tevili lamen ni yaporahan maya sa ayaya mara ivivu kuno ivuau cemas makaya seman cau-cau taichu cilai seman tevili ni yaporahan tutsu pinadira vales itu apula noa kasyu au kana kasyu ini ka na venangal toa na ngwa ki valesi sa veritsana pasa toa sapui yakan zanumaku sipaki rau-rau tanumun pakelang tu na kiumalangamun lakwa azwa uri tevilil dan waken mangte za cau-cau tapupi suranan dan waken kumali semudukap daya madu
ini ka kena sejalab di maju uri dalam parawasana wawak katwa sapu ya uri sipaki raurau dan umum na jemada sanga di maju tua sipawari-wari uri pawari lemungwa tua zwa i papa varian kini inuman ni maju penolat au bintan ki patingin pitwa paporamian lakwa arapi ki lamai nanga tua inika maavu-avut sapui aya ti Yohan aichu kainwa cemas sinvici kima在多马太福音3章1节到12节读出个jam-jaman asini putarwan tianuki 生命不空转圣经里面不断强调一件事，就是当人犯罪之后，只要承认自己的过犯，并悔改转身走向上帝所喜悦的道路，上帝就会给人机会。上帝赐下恩典，使我们能借着信靠耶稣基督接受他的救恩，一切的罪都将得着赦免。所有的罪者，主耶稣都替我们偿还了。同时，我们也因着信，生命可以得着重生，拥有新的生命和新的关系。只要我们愿意转个方向，转身走向上帝，就可以得着重生和更新的生命。此刻，你是否准备好启动信心的钥匙，采取行动走向天国成圣的道路了呢？现在当今把的罗亚把什么了？生命不空转，现在当今都错个jaman-jaman。Sakatu suaka jaman-jaman sini pakai nama-nama dan 查验自己的生命有哪部分是停滞空转，需要进一步检修的呢？现在当今都suaka jaman-jaman latihan laki gado kinamenem saja kilarai sini pasamalau都suaka jaman-jaman saka kainuli 赐下真光的上帝。感谢你为我充满罪的生命打造了悔改的空间，使我可以知罪、悔罪、离罪，走向蒙你喜悦的光明之路。求你带领并赐我力量继续前行。奉主耶稣的名祷告，阿们。Mali-mali tu tsua ka jaman-jaman nama ka jinana sulivat nama ka jinana misinasela nga sumupu to kainwa tsemas kilaroy to mana sini pada zakat tu tsua kini adawan latinana paene saja pivarungi saja pasusui saja kiuman to ata pasali-saliu ayakana papupisul atisuna tiaken saka latinana sulivat tu tsua kini adawan 大家平安。